I osta svjedočanstvo. Palata izgrađena 1936. godine kao sjedište muslimanskog kulturno-prosvjetnog društva Gajret. Građena je na vakufu sestara Hašeme i Zulejhe Imširlija iz Sarajeva, koje su i prvi dobrotvori Gajreta. Danas je ovdje smještena bošnjačka zajednica kulture Preporod. Gajret, braćo, Gajret, reče Rizabej Kapetanović, pozivajući bosanske intelektualce da daju prilog za stipendiranje đaka na jednom skupu u Sarajevu zime 1901. Tu se pokrenu inicijativa o formiranju društva, čiji sastanak sazva potom Safetbek Bašagić u vrijeme održavanja trka u Butmiru, kada iskoristi prisustvo najznačajnijih bošnjačkih prvaka, begova, aga i trgovaca. Oko 50 uglednih ličnosti odluči da osnuje društvo pod imenom Gajret. Prvu skupštinu ovo društvo održao u muslimanskoj čitaonici Kiarethani 20. januara 1903. godine i za predsjednika izabra Safetbega Bašagića. Gajret je funkcionirao kao isključivo muslimansko đačko potporno društvo kome je jedini cilj da stvara što jači kadar inteligencije. Bilo je to vrijeme prvog bošnjačkog preporoda koji je nosila prva generacija evropski obrazovanih intelektualaca Bašagić, Mulabdić, Hadžić i drugi. I ovaj čestiti nijet već 1907. godine potpada pod politički uticaj. Društvo preuzima Muslimanska narodna organizacija, prva bošnjačka politička organizacija. Vremenom sve više poprima prosrpsku orijentiranost, pa nakon atentata biva i privremeno zabranjeno. Nastavak rada u Kraljevini potvrđuje ulogu Gajreta u nacionaliziranju muslimana. U Beogradu se formira Gajret Osman Đikić, a društvo je pod zaštitom Karađorđevića. Upravo to je razlog što je Jugoslovenska muslimanska organizacija 1923. osniva kulturno-prosvjetno društvo Narodnu uzdanicu, čiji je osnovni cilj da neutralizira utjecaj Gajreta među Bošnjacima, ali i potvrđuje prohrvatsku orijentaciju. Među osnivačima su Mehmet Spaho i Ethem Mulabdić. Tako uzdanica opsta i u vrijeme NDH. Bez obzira na različitu i oprečnu političku orijentaciju rukovodstva Gajreta i Narodne uzdanice, oba društva su radila na istom zadatku – školovanja, prosvjećivanja i kulturnog uzdizanja Bošnjaka, posebno usmjerena na program školovanja srednjoškolske i studentske omladine putem davanja stipendija, potpora, zajmova te otvaranjem niza internata. Za 40 godina odškolovala su nekoliko hiljada bosansko-hercegovačkih učenika i studenata. Od 1925. godine gradila se ideja o ujedinjenju ova dva društva. Realizirana je tek nakon Drugog svjetskog rata. U Sarajevu je 13. septembra 1945. održana osnivačka skupština novog jedinstvenog kulturnog društva muslimana Preporod. Za prvog predsjednika Preporoda izabran je dr. Zaim Šarac, advokat iz Sarajeva. Bilo je to vrijeme kada se pored Preporoda ponovo osnivaju i Napredak i Prosvjeta, i to uz podršku komunističkih vlasti. Naravno, pozadina je bila potpuna kontrola ovih društava. Preporodu je tako namijenjen obrazovni i kulturni rad na stvaranju čvrstog saveza komunista i nekomunista muslimana. Pod parolama Preporod ima, nas da preporodi i vaspitava, i nastavi ondje gdje je puška zamrla. I tako do 1949. kada je prihvaćena preporuka Međudruštvenog odbora da se ukinu nacionalna kulturna društva. Sva njihova imovina prešla je u vlasništvo novoformiranog Saveza kulturno-prosvjetnih društava Bosne i Hercegovine.
Zanimljivo je da je glavni odbor preporoda koji je donio odluku o likvidaciji kao i njegov posljednji predsjednik Derviš Tafro smatrao da to ukidanje predstavlja dokaz velikog kulturnog napretka Bošnjaka koji će narednih 40 godina živjeti i raditi bratski u jedinstvu. Tek 5. oktobra 1990. godine u Vijećnici je održana obnoviteljska skupština preporoda. Predsjednik i jedan od inicijatora obnove, profesor dr. Muhsin Rizvić, tada reče da je cilj preporoda da potvrdi i nadvisi ne samo sadržinu, već i svoje ime. U narednim će godinama društvo pokrenuti i realizirati brojne projekte od izdavačkih ostvarenja, među kojima je najznačajnija edicija Bošnjačka književnost u 100 knjiga, preko enciklopedijske i značajne bibliografske djelatnosti do brojnih kulturnih, umjetničkih i izdavačkih sadržaja. Ipak, nema više legatora i dobrotvora koji će pomagati školovanje bosansko-hercegovačkih đaka i studenata. Tek na stranicama Behara iz 1903. osta zapisana poruka Safetbega Bašagića o osnivanju Gajreta. Pobjeda je na strani nauke, a ne na strani zastave.